президентибиздин жарлыгын аткаруу максатында, ошону ишке жүзүнө аткаруу максатында, ашыруу максатында болду. Буюрса элдердин ар кандай өздөрүнүн маанайларын, өздөрүнүн сунуш пикирлерин угуп да көрдүк. Бул жерде биздин ошол жарлыктын негизинде жергиликтүү кеңештин дагы өзүнүн жыйындары өтүп, ал жерден дагы сессиядан каралган токтомдору бар чыккан. Албудун негизинде ал жерде сүннөт тойлорду, кыз узатуу тойлорун, андан сырткары маркумду узатуу тойлорду, умра, ажыдан келген тойлордун негизинде ушулардын ысырапкечти болдурбоо максатында тыюулар салынган. Өзүнүн мындай ала кетсек, ажыдан келгендердин той маарекелерин өткөрүү боюнча, бөгөт коюу боюнча бул жерде дагы маселелер бар. Андан сырткары мына биздин нике үйлөнүү үлпөтүндөгү ал жерде дагы ар кандай мүчүлүштөр бар. Ал жердеги нике тоюна жана молдокелер айтып кеткен нике тою деп туруп, ал нике тою, нике максаты нике той болгондуктан, ал нике тойдун максаты бул ошол эки жаштын мындан аркы жашоосунун, ошол кандай жашоодо бул экөөнүн ажырашып кетпей түбөлүк жашай турган маселелер болуш керек да бул нике тоюнда. Жана биздин шаардын хатим имамы айтып кеткендей, ал маселелер сыртта калып эле башка бир элдердин ыраазычылыгы, элдин көңүлүн алыш максатта өтүп кетип атат. Бул жердеги ар кандай материал, бул кандай бир белектерин көтөрүп барган бул ашыкча маселелер болуп атат. Ушуларды бөгөт коюу боюнча түшүндүрүү иштерин айтып, бул жерде чоң жыйында талкуулар болду. Бул талкууларда ажалар, бул жердеги катышкан энелер, молдокелер өздөрүнүн сунуштарын, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өздөрүнүн эмелерин айтышты, кандай максатта алып барсак болот деп. Бул жердеги мэрия тарабынан түзүлгөн комиссиянын ишмердүүлүгү жөнүндө сөз болду. Себеби комиссия түзүлгөнү менен иш алып баруу максаты ошол аксап атат да, жакшы иш жүргүзүлбөй жатканын айтып кетишти. Бул да эң туура, себеби комиссияны топтоп ошол өтө турган маарекеге барган кезде ал жерде толук болбой калат экен. Ал жерде барган комиссияны кичине өзүнүн укуктарын ущемлять этишет экен. Ал биз өзүбүз билебиз дегенге алып барган моменткече барып атат. Себеби ал өздөрү биле турган момент эмес, бул өздөрү биле турганды, ал башка маселе өздөрү биле турган. Бул коомдук, бул биздин президентибиздин жарлыгын ишке ашыруу жүзүндө биз ошону так аткарышыбыз керек. Бардığımızda da malumatı var. İsrafın israf ekendigi, aramdın aram ekendigi, jakşının jakşı, gününün günü ekendigi, turanı bardığımızda da malumat var, biroq amal meselesinde bardığımız kıynalı ortamız. Ошол себептен бүгүнкү күнү амалы эле кылыш керек. Президентибиз бүгүнкү күнү ушундай бир жарлыктарды чыгарып, исраф тууралуу ушундай бир буйруктарды чыгарып, шаар, район, аким мэрлер бүгүнкү күнү ушундай иш чараларды өткөрүп аткандыгы бул Аллах Тааладан берген чоң жакшылык. Себеби мамлекет өзү ушул нерсеге кызыктар болуп атат. Эми диндарлар, мусулмандар биз өзүбүз кызыктар болуп амал кылышыбыз керек. Бүгүнкү күнү мусулман болгондон кийин мусулманча жашаганды үйрөнүшүбүз керек бардыгыбыз. Бир алым айтканда бүгүнкү күнү дин мусулмандардын жашоосунда эки эле жерде калды дейт. Бир никеде калды, бир жаназада калды дейт. Атасы өлсө жаназасын окутат, ошол эле динге туура келет, калган өзү каалагандай. Баласын үйлөсө, кызын турмушка чыгарса, никеси эле динге туура келет, калган өзү каалагандай деп. Бүгүнкү күнү мусулман болгондон кийин мусулманга, исламга макул жашаганга Аллахым өзү бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берсин. Бүгүнкү күнү бардыгыбыз мусулман болгондон кийин азыр айтылып атат, кыргыздын каадасы бар, кыргыздын каада салты бар деп. Туура, бүгүнкү күнү кыргыздын каада салты бар, бирок мусулманбыз. Ошол кыргыздын каада салты динге туура келсе кабыл кылынат, динге туура келбей турган болсо кабыл кылынбайт. Себеби биздин ата-бабаларыбыздын ушундай бир заман өткөн, араксыз той өткөн эмес. Бул дагы эле бизге ата-бабаларыбыздан келген сал. Ата-бабаларыбыз араксыз той өткөргөн эмес деп, ошого дагы амал кылышыбыз керекпи? Бир убакыттарда кыз ала качуу салт болуп калган. Биздин ата-бабаларыбыз эми үйлөнгөндө, алып качуу үйлөнгөндө муну дагы амал кылышыбыз керекпи? Ошол себептүү
dinge to'g'ri kelgeni qabul qilinadi, dinge to'g'ri kelmagani qabul qilinmaydi. Bugungi kuni isrof deganda bu chekdan chiqu, har bir amalda, so'zda, qiymal harakatda, to'yda, oshda, har bir uchurda chekdan chiqu deganda tushuntiradi. Allah Taala jengide ichkele bir isrof qilmoqlar. Allah Taala isrof qilganlarni yaxshi ko'rmay, isrof qilganlarni shaytonning do'stlari deb shariatda masala yo'q isrof bo'yicha. Biroq bugungi kuni bizning hozir talqin qilayotgan masalamiz to'y oshdagi isrof. Bugungi kuni to'ydagi yana sovuq maraka, issiq marakadagi isrof. Hozir bugungi kuni Batkan shahrida Xudoga shukr soğuk maraka biraz tartibga tushib qoldi. Biroq daqda beri to'liq 100% shariatga to'g'ri keladi deb aytolmaymiz. Biroq burdaga qaraganda solishtirmalu, Xudoga shukr, odamlar kirmay qo'ydi, jeyilmay qo'ydi. Biroq daqda beri o'shal so'uq marakadagi chekdan chiqu, isrof barliq o'zining barakalarimizda bor. Şeriatta can Abdullah'dan aytib ketgende 3 güngacha soyulmaş gerek, tamak aş verilmeş gerek, jetim ola turgan bolsa haram olup kaladi. 3 günden keyin negizi azap ötөт. 3 günden keyin anan ihsan bere turgan bolsa bir kunga belgilebey, oşol ihsan bere turgan bolsa şeriat öz ruhsat berет. 5 günden keyin bizning Qirg'iz shunday qonimizga singib qolibdi. Bereshe deyil ekanmiz, bermesek bo'lmaydi, biroq oşonu dağı bir payshanba kuni je qirqni je boshqa shariatdagi ko'p narsalarga baylamasdan jo'nili Allah uchun maqsadim niyetingiz to'g'ri bo'la turgan bo'lsa, o'sha ihsonni kelib jeb ketganlardan qancha sovuq bo'la turgan bo'lsa, o'tgan atama yeneme jetsin deydigan bo'lsangiz, masala yo'q, shariat ruxsat beradi. Biroq bizda bugungi kuni qanday o'sha o'lgan kunida bile so'yilyapti. Bugungi kuni o'lgan adamlar, balalar, muraskollar unutib qo'yib öyle adamlarni qursog'i bilan o'g'ri bo'lib qoldi. Qantimda o'l keladi, boy keladi, biy keladi, o'sha rozi qilib, xato bo'lib ketmasa deb adamlarni qursog'i bilan halak bo'lib qoldi. O'lgan odam unutulib qoladi. Bechara o'lgan odamning namozi qanchalik namozi bo'lgan, qanchalik din bilan yashagan, qabri qanday bo'ladi, oxirati qanday bo'ladi, bu unutulib qolib öyle kelgan tiriklar bilan o'g'ri bo'lib qoldi. 3 günden keyin anan ihsandı berip, payshanba, 3 payshanba, anan 40 jilg'idi deganlarimiz bor edi. Muhammad Yusuf degan o'sha O'zbekistonda cho'ng olib o'tgan, mufti bo'lib turgan o'qaziyaning o'sha kishi aytadi, o'sha payshanbalik 40 jilg'idi deganda oq qora kitobda dağı yo'q, sariq qora kitobda dağı yo'q. Dinde negiz yo'q bu narsalarga. Bularning barlig'i bid'at, shariatda to'g'ri emas. Keyingisini o'shanni oxirisidan başlasak, bayağı Kur'an o'qib bo'yicha. Kur'an o'qib bo'yicha o'ta qo'llaymiz. Rahmat. Buga bir qadar mikrofonni qo'shdi. Javob bo'lsa, har bir uyga mikrofonni qanday kirgizib qo'ysa, o'sha uyda ko'chada o'qib oladi. Ondan da yaxshi dashlar ketdi shu masala bo'lsa, kichigina. O'sha uylarning to'yisi uylarning yonida kızcağımıza kızcağımız önde, sünnet toyuza sünnet önde, meselelerimize yaxşı olur. Yetkisi, bizde onanda neyse konuşmamız gerekir. Yani ona kalbet yapmak koyuyor. Biz aslında ayaklardan para mesele yapardık. Hani ismi giymeyin, oranlarda oran koyuyor. Erkekler köylüklerini giymeyin. Oca cürüp, akçak etti, çıkaşak etti, isminde bir şey oluyor. Eğer şunu kaysınlık yoldan deneyelim, oca kalimetle atını yazıp bir koysa, Allah akçanı kaydırır. Hatta bizde bir salpat koyma şunu, Kırgızlar biriyle cihmi adam oturarsın, geçti edilesin, çekerler bu dişi tükmetesin. Yani bu dile şuna geldi, bu insan verir, bu insan verir, oşan için kalimetle verir, yazıp koysa çakşır. Anlar ki, üçüncüsü konak koyacak. Bizde bir atanın bazıları, sünnet toyuna, cümlen toyuna konak çevirir. Sebebi, kesin tamam içesin, çorba içesin, karnın canlılay olur, yani çakar, tepeyi, yemekse bayan bir kızmaklarında işte varsan, bir koyun soyup, bir mal soyup taşlarken, çorba pişik yapar, hiç kim çorba da içmek, o ısrar geçtikten şuna işte olur. Benim soruşum üstüdür. Мен Жана президент чыккан жабырды мен оюмча to'yla olmadı.
салыстырмалы bizim Баткен шаарында, Баткен регионында салыстырмалы ашықчылығында жоққа сәр. Başka regionlarda салыстырмалы жоққа сәр деп айтсақ болады. Илгерден де болмаймыз ашықчылығында. Мысалы үшін өнеркәсіп чоғалар аяғында барды, şöyle туғандар. Bir kişi mağdurunu uzaldığı için 5 karamal soydu. 5 karamal, bir karamalda 5 maydamal soydu kendisi. Denizler 25 maydamal, 5 karamal soydu. Buna çıkıntıya sonra aysa olur. Bizlerinde olmalı bir novaz yapılmasa biz bunları soyup var. Anam soruyen çok her türlü çay soğaltı görüşeceğiz. Bir novaz kapı satmış mı gelmiş mi olsa gerek. Yeni bilen gözlemlese 2 yıldan sonra 10 yıl olacak olur. Bolğun son çıkım, bizde çıkım devre yaptırılmaz bu anda. Bizim Batken'de Kuday'a çıkım yaşamımız yapsıdır. Anın her bir yedi, özün ata bastan asfaltı var. Kırgız'ın özün saltı var, bizim saltımız. Koştalarımız başka saltı var. Anın bölümünün saltlarını bizge tanımlayarak göremez bu anda. Her bir özün saltına yaşayabilir. Anın bunda saltırmalı çıkım devre, sözün buna karanlıkta yerinde 10 gün sonra ayak 100 gün sonra жетпеген çıkım olurdu. Bolğan, marhum Uzapova. Eğer de ben özüm oyunu bir tamamlayamam. Sadece buna kız uzatı diye odağız. O bomba degende bizim gelen gördüğüm kız Uzapova. Ülörün boyunca çıkım geldi. Carcar aydan $300'dan $500'a değin. Carcar aydan $100'dan $500 çaldı. Carcar aydan olmuş. Ata ölçün yani misal için ben şunca yaşa geleyim, balamın önünde çoğaysam, kaptarsam, ondan sonra bir günlük mağarakesiye biraz emek koysa, ne öyle olmaydı lan? İttik ömründeyle bakıyorum koysa, poştalardan sonundan akça çoğu batağız. Bu ne diyelim ben? Tumanlar. Atene özü balam jasapmasa olur. Ben atam ömründe özümü yaştırırım. Bir yıl iştepken, bir aşçıya var iştepken, qarız bolğanda görüyorum. Atene, balam üçün ölüret atene. Nelerse soğuk adamı, tüm yüküsü yenilerdi. Atalarının tüy kaçmışı, ormanın, çoğaytmanı, yüyegeni, vardığı bir kıyımlar arabaya anlatmaya tuğan. Salt degende salt, bir aşıkça çıkım emezse, biz için bir namazı soysa, der kırkıға çeyrede tüş o. Bana koyma da olsa, elde söz olmadan, söylüyorum, olmadan nara gelerek. Bol oğum beni, yeteden başta bizde kilet günde gerek, günde kasattan göz satma alacak, günde kasattan göz satma alacak. Oşon yerinde ilerlemeyinde çıkım kılbay, kısa boluvermeyinde ben atene için ballar jasapmasa nes kuramaz deyinde aşça çıkım emez de ilgerdeyler bizden atağı ol gelen uç aşça çıkım olmaz bizim Batkende. Bu birinci mesele, ikinci meselenin mağlup karşı oturan. Adır bu yerde biz oyumuzda aytağız, sunuşlarımızda aytağız, erten baramızdağın iş yüzünde bir iki baydın arkasından oşoğa jarışıp mına kız verildi kelin alında 200 bin hazır emin kalın 200 bin geçipti. Uşunu eğer kolba salıp etseydiler 200 bin emin 100 bin düşüp ettigen oyun var benim. Ateneler ne deyse. Oşol 200 binin ne gereği var? 16 jaktan ısılarsa 16 jaktan yolda varıp kelinin yüge çıkma getirip giyip koyuyor. Men misal uymancılığa barsam o jaktan yolda salbaysam o çam basıp körgüzmede durar. Taşitten kalıp bayağı kolunu koyduğunu evinin mudaklı sayın mağluba kayıp barayım. Sayın mağlubadan şunay olmalı. Birör 20 körpe ödep kıyabilir, men daha 25 körpe verebilir, yarışmamız. Allah Teala aytar. Ne menen yarış kıla değil. Mına ilimde yarış kıla, jakşılıkta yarış kıla değil. Bu emin dünya şuncalık bizde asırat eken, dünyanın işe gidip ketkenimizde namazlarımız kalıp ketet, ibadatlarımız öz bağımda atkarılmaya kılar. Dünyanın işinin dağını karaydı yok. Dünyanın işini kerekli ısrapgerçilikке kaltırбай, kerekli nerselerdi gana kılaydı. Ata-enesinden duasına ona çıkar. Oşonduktan bunun ısrapgerçilikten en akırkı ındayça saytmada can koşup yaratkan nersesi muşur kız uzatudağın abdan can oldu. Kudayga şükür bizde ölü uzatı jakşı tartipke düşüp kalgan Batkende. Başka
барып кайгы тарта тургандагы эле даражалар. Биздин бир эле баракатыбыз бар. Бардыгыбыздын кайгыбыз мойнуңарга аласыңарбы, албайсыңарбы бир чындык бар. Biz ayaldardın sözünü uğurladık. İmandın Kur'an'dığa qaraganda ayaldardı köre uğurladık. Al otur dese oturup kaldık. Arıstanday olup bakırgan men dağınıyla oturup kaldık. Bir kızımızdı, ne öyle kızımızdı uzatsa, ayağının başı boru aldır, bir ökütüğü kız uzatı deyip koydur, 2-3 yolu papıtka akıldık, toktatar var koydum. Oşunduktan damlalarga men